Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Samana punllataka ñukapaklla kashkata yurishpa wakichinki. Kanpak imalla rurana kashkata rurankapakka sukta punllami. Chay punllakunapimi imata ruranataka rurana kanki. Ashtawanpish kanchis punllaka ñuka. Kantamantak Diospaklla chikanchishka samana punllami. Chaymanta chay punllapika amatak imata rurankichu. Kanpak churikunatapish ususikunatapish kanta sirviq karikunatapish warmikunatapish animalkunatapish shuktak llaqtamanta shamushka kanta katishpa kawsakuqkunatapish amatak imata rurachinkichu. Ñuka mantak Dioska sukta punllapimi hawa pachatapish kay pachatapish mamakucha yakutapish tukuy chaypi imalla tiyaqkunatapish tukuy rurarkani. Ashtawanpish kanchis punllapika imata mana rurashpami samarirkani. Chaymantami ñukaka chay punchataka samana punlla kachun churashpa ñukapaklla chikanchirkani. Pasun imanalla, huyak Dios bendeciachun, pagi kikin kay tiempo ta chikanchishkamanta, y a Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaj, chunga mandashkakunamantami rikushpa shamunchik, shukshuktami rikushpa shamunchik, kunanka chusku mandashka, samana punllata yurina kashkata rikushun, shinashpaka yurishun samana punllata,
Chinratih kay punllata chikanchina kaskata. Kay chunga mandashkakunamanta asayachishkaka ñukanchik hawalla yurinapaqka kaymi kan. Mandak Diosta tukuy shunqu, tukuy yuyi, tukuy fuerzawan kuyanki. Chinratih kikinpaq prójimo shuktaqkunata kikinta imashinami huyarinki, chashnallataq huyanki ninmi. Kutin kay chusku mandashkamanta rikukpi, samana punchamanta rikukpi yurikpika, kayta chaytami intikunaka nishkakuna yachachishkakuna. Shukkunaka tiyankunami iglesia kay punllakuna ñukanchikka chay sábado punchatati samarinataka yurina kashkata uchaypaq chaykanchina kashkata. Imashinami kay chunga mandashkapi rimakun. Shinapish ñukanchik Diospaq shimi Bibliapika imatatik nikun. Imashinatih kay musuq testamentopika kay mandashka hawaka riman yuyachin yachachin. Chinashpaka kallaripika kikin ñuka yuyipi charinakanchik tukuy kriykunaka imashina kishpirishkata. Chaypimi wakinpika panda yuykuna shamun tiyan kay mandashkakunawan rimashpa. Tandanakushka kriykunaka entendinami kanchik ñukanchikka kishpirishkami kanchik y Dios mana huypaqtapish huyashkallamanta. Mana kanchu kikin ñuka kayta chayta rushkamanta. Achkakuna yuyankuna chunga mandashkakunata paqtachina y chayta paqtachishpaka kishpirishun nishpa ninkuna y chayta yachachikunkuna. Shinapish achiktami rikuchin San Juan 3:16 pika Tayta Dioska kay pachapi kawsaqkunata yallite huyashpami paypaq shuklla churita kurka. Pipish payta kriyqa ama chingarichun ashtawanpish wiñi kawsayta charichunmi payta kurka. Cristopi krishpallami kishpirinchik. Verso 36 pipish ninmi pipish churita kriyqa wiñi kawsayta charinmi. Ashtawanpish churita mana kriyqa wiñi kawsaytaka mana charingachu. Dioska hatunta fiñakungallami. Cristo Jesuspi shunqumanta krishpaka wiñi kawsayta charinchikmi. Mana kanchu kikin ñuka chunga mandashkakunata paqtachishpa. Mana kanchu kay samana punllata paqtachishpa. Chaytami wakinkunaka yachachinkuna. San Juan 5:24 pinin pipish ñuka willashkata uyashpa ñukata kachak yayata kriyqa wiñi kawsayta charinmi. Hatun llakimanka mana ringachu. Ashtawanpish wañuymanta kawsayman chimashkami. Chayka chashnataqmi. Kaypika rimakunmi mayhanpish pay rimashkata uyaq. Chinallatik payta kachakta kriyqa wañuymanta kawsayman chimashkata. Wiñi kawsayta chaskishkata. Cristo Jesusta krishpami ñukanchikka kishpirinchik. Cristo Jesús imata rushkata krishpami mana hatun llakiman kachashka kashun. Apóstol Pablo Romanos 10:8 manta 11 kama kaytanin. Chayhipaka ima nishkataq. Diospaq shimika kambaq huchupimi, kambaq shimipimi, kambaq shunqupimi nishkamari. Chay shimikunata krichunmari ñukanchikka kashna willakunchik. Jesuska mantaq kashkata kambaq shimiwanmi willanakanki. Wañushkakunapaq chawpimanta Tayta Dios payta kawsachishkataka tukuy shunquwanmi krinakanki. Chashna krishpaka kishpirinkimi. Ima huchachina illaq tukunkapaqka tukuy shunquwan krinamari. Jesucristopaqmi kani nishpa shimiwan willaqpika kishpichinkami. Dios kishkachishkapika pipish payta kriytaka mana pinkachishkachu kanka ninmi. Kaypika mana rimakunchu mandashkakunata paqtachishpa ñukanchikka kishpiritukushkata. Ashtawanpish rimakunmi ñukanchikka y a Dios mana huypaqta huyashpalla paypaq churi Cristo Jesusta kay mundo kay pachamun kacharka kikinpaq ñukapaq ranti hatun cruzpi wañuchun. Chay obra chay sacrificio rushkata chaskishpa krishpallami ñukanchikka kishpirinchik. Efesios 2:8 nin mana kankunallataqchu kishpirishka kankichik. Mana huypaqta Tayta Dios huyaqpi krishkallamantami kishpichishka kankichik. Chaymanta chayka Dios kushkallami. Pi ama hatun tukuchunmi ima allita rushkallamantaka mana kishpichishka kankichik. Tito capítulo 3 verso 4 manta 7 kama pshininmi chashna kawsakuqpipish ñukanchikta kishpichik Tayta Dios mari. Tukuykunata achkata llakirka huyarka. Chashna huyashpaka mana ñukanchik ima allikunata rushkamantachu kishpichirka. Ashtawanpish ñukanchikta llakishkallamantamari kishpichirka. Dioska tukuy huchakunata mayllashpami kutin wacharishkata rurarka. Paypaq huchayllak espiritutapish kushpami mushuq kawsayuqta rurarka. Ñukanchikta kishpichik Jesucristo mantamari. Dioska paypaq espirituta yallitij ñukanchikpi tallirka. Dioska ñukanchik paywan alli tukuchun chaskinkapaqmi mana huyaypaq kaqpipish huyashpa chashna rurarka. Chaymantami ñukanchik wiñi kawsayta chaskinkapaq kushikushpa suyakunchik. Mana rikunata charinchu kikin ñuka kayta chayta ruritukushkawan. Ashtawanpish kikin ñuka kishpirishkakunami kanchik y a Diospaq mana huypaqtapish huyashkallamanta. Paymi shamurka ñukanchikta mashkankapaq. Paymi shamurka chinkarishkakunata mashkankapaq. Chashnallami ñukanchikka
kishpirishkakuna kanchik. Chayta kallaripika tananakushka krikkuna yuyipi charishun. Mana kanchu kikin ñuka kayta chayta rushkamanta, mana kanchu kay chunga mandashkakunata paktachishpa kishpirinaka. Ashtawanpish ya Dios mana huypakta huyashkallamantami kikin ñuka kishpirishka kanchik. Éxodo capítulo 20 verso 8 manta 11 kamami rimakun kay samana punchamanta. Samana punchataka ñukapaklla kashkata yuyarishpa wakichinki. Kanpak imalla rurana kashkata rurangapakka sukta punllami. Chay punllakunapimi imata ruranataka rurana kanki. Ashtawanpish kanchis punllaka ñuka kantamantak Diospaklla chikanchishka samana punllami. Chaymanta chay punllapika amatak imata rurankichu. Kanpak churikunatapish, ususikunatapish, kanta sirviq karikunatapish, warmikunatapish, animalkunatapish, shuktak llaqtamanta shamushpa kanta katishpa kawsakuqkunatapish amatak imata ruachinkichu. Ñukamantak Dioska sukta punllapimi hawa pachatapish, kay pachatapish, mamakucha yakukunatapish, tukuy chaypi imalla tiyaqkunatapish tukuy rurarkani. Ashtawanpish kanchis punllapika imata mana rurashpami samarirkani. Chaymantami ñukaka chay punchataka samana punlla kachun churashpa ñukapaklla chikanchirkani. Rurashkalla Dioskunaka kawsaq mana rushaq Diosmantami karuyachinkunna. Chaynallatik ñukanchik kawsaykunapimi paykunaka imapi kallarinapi, imata valichinapi, ima allikunapi, ima aqllaykunapi waqllichi tukunkuna o kayta chayta ruachi tukunkuna. Kay chusku mandashkapi rikukpika hatun tukuna, chaynallatik yallimana trabajollapi shitarinami Dioskuna shina kan ñukanchikta ya Diosmanta karuyachin y chaynallatik samarinamanta y paypaklla chaykanchishka punllapi payta allinishpa adorashpa paymanta yachashpa katinapika harkakun. Éxodo 20 pi rimashka kay chunga mandashkakunaka ñukapak randi shuktik Dioskunata ama charinki nin. Imaman rikchaqkunata ama ruranki. Kantamantak Diospak shutita ama yanka rimanki. Samana punllata yuyarinki, chay punllaka chikanchishka ñukapakllami nin. Chaynallatik katik mandashkami kan kanpak yayata mamata allininki. Ama wañuchinki, ama waynayanki, ama suwanki, ama llusanki, ama suktakkunapakta imata munanki. Kunanka rikukunchikmi samana punllaka samarina, tukuchina, harkarina kashkata nitukunchik. Wakin yuykunata llukshichi tukunchik kay samana punchamanta rimashpa. Kallaripika ya Diosmi kayarka kay samana punchataka santo nishpa. Paypaklla chikanchishka laduyachishka chikan mana igual kay shuk punllakunawan kashkata rimakun. Chaynallatik katikpika mana karkachu kikinpak ñukapaklla chay samana punllaka. Ashtawanpish tukuykunapakmi kay samana punllaka. Mana ya Diospak obrata ruqkunalla, mana trabajaqkunapaklla, sino tukuykunapak kashkatami kaypika rimakun rikuchikun. Chaynallatak kay mandashkallapimi kallarin nishpa yuyarinki. Mana ninchu kayta chayta ruray nishpa manda ashtawanpish ninmi samana punllata yuyarinki nishpa nin. Chinashpaka samana punllaka shuk mandashka kan, chaynallatik shuk convidashka kan, shuk regalomi kan nitukunchik samana punchamanta rimashpa, samarinamanta rimashpa. Chaymantami kay chusku mandashkamanta kanitukunchik shuk mandashkapish chaynallatik shuk regalopish kashkata nitukunchik entenditukunchik. Kay chusku mandashkamanta rikukpi yurikpika mana rikunata charinchu shuk punllawan chay samana punllawan. Tukuy horasmi iglesiapika watashkatashina charinata yuyashkakuna kay ishki yuykunata. Ya Diospak mana huypaktapish huyaywan chinallatak imalla rurashkakunawan. Ñanishkashina kikin ñuka kishpirinchikmi mana huypaktapish ya Dios huyashkallamanta. Cristo Jesús imata rurashkata krishpalla chaskishpalla. Kutin iglesiapika kaymi llakika karka problemaka karka nitukunchik. Imashinami kay Gálatas gentikunaman apóstol Pablo kishkarka ama ñawpa kankunapak costumbres judíokuna kashpa imalla rurashkakunaman kutin tigraychikshu nin. Gentikuna runakuna mandashkakunata kasunaman y chaykunata katinamun paktachinaman. Ashtawanpish kikin ñuka ñami kishpirishkakuna kanchik. Ya Diospak mana huypaktapish kuyashkaka paktami kashka kikinta ñukata kishpichinkapak. Mana ministinchikchu ima obrakunata runata. Mana tiranachu kanchik ñawpa gentikuna mandashkakunaman. Imashinami kay Gálatas gentikuna paykuna ñawpa kawsayman paykunapak ñawpa mandashkakunaman tigrakurkakuna Cristo Jesusta krishka hawa kishpirishka hawa. Éxodo capítulo 19 verso 3-6 kama kayta nin. Kikin ñuka kayta ashtawan alli entendingapak. Mandak Dioswan tupangapak Moisés chay urkuman wichiyakpimi
payka urku hawamanta kayashpa kashna nirka. Jacobopuk wawa wawakunamanka ñuka kanman nishka kay shimikunallatataq kashna nishpa willay. Egipto llaqtapi kawsaqkunata ñuka imata rushkatapish chaymanta lluqsichishpa kankunata ñuka maypi kashkaman imashina pusamushkatapish kankunallatak rikunkichikmi. Kankunataka shuk águila alas washapi aparimuk shinami pusamurkani. Tukuy kay pachaka ñukapagmi. Shinakaqpipish kankuna tukuypi ñukata kazushpa ñukawan ari ninakushkata paktachishpaka kankunami tukuy shuktak llaqtakunamanta yalli ñuka huyashkakuna kankichik. Shinallatik kankunaka ñuka mandana kurakuna hucha illak runakunami kankichik ninmi nishpa kay tukuy shimikunata Israelman willanki nirkami. Kaypimi rimakun mandak Dios paypaq pueblo Israelwan shuk ari ninakuyta rushkata. Kay ari ninakuytaka Israel pueblo munikurka. Mana kurkachu kunan kay ñukanchik congregación ñukanchik iglesiaman. Ñukanchikka mana chay pacto chay ari nishka okupichu kanchik ni tukunchik. Ashtawanpish ya Dios pakshimi Bibliapi rimakun kikin ñuka shuk mushuk pacto shuk mushuk ari ninakuypi yaykushkata. Chaytami ya Dios pakshimi Bibliapi rimakun. San Lucas capítulo 22, 19, 20 pi rimakun apunchik Jesucristo Santa Cenata kallarichishpa. Shinallatik tandatapish hapishpami Dios tapagi nirka. Chay hipaka chawpishpa yachakuqkunaman kushpami ñamikushka hipaka vaso vino tapish hapishpami kashna nirka. Kay vaso vinoka ñuka yawarta kankunamanta hichashpa shuktak mushuk ruranata kallarichishkata rikuchikmi. Iglesiaka mana ñawpa pactopi ñawpa arinipichu ñukanchikka kanchik. Mana chaypichu ñukanchikka watarina kanchik. Ashtawanpish kikin ñuka Dios akllashka puebloka kay mushuk pacto mushuk arinishka okupimi kawsana kanchik. Y chaypika imatatiknin apóstol Pablo rimashpa Colosenses capítulo 2 verso 16-17 pi kaytan rimakun. Chaymanta kankunataka imata mikushkamantapish imata obviashkamantapish fiesta punllakunamanta llulluluna punllakunamanta sábado kunamantapish pi ama imata nishpa huchachichun. Chay ruraykunaka Cristo shamuna kashkata rikuchikllami. Ashtawanpish cuerpoka Cristo pagmari. Verso 13 y 14 pishnin sarunka charishka aychapunta karata manarik fetichishka shina millay shunguta manarik musukyachishka kashpami huchayuq kashpa wañushka karkankichik. Chashnakaqpipish Tayta Dioska kankunapaq tukuy huchakunata perdonashpami Cristundik kawsachirka. Chayta rurankapaqka mandashkata ñukanchik mana paqtachi tukushkamanta ñukanchikta huchachikuq killkataraqmi anchuchirka. Cristota cruzpi chakatashpami chaytaka anchuchirka. Judiokunapaqka tiyarkami harkakuna nitukunchik. Chayta hapishpami kay punllakunapika ñukanchik Cristo Jesuspi kacharishkakuna kashkata kutinllatik harkanata yuyakunkuna. Kayka mana rikunata charinchu ya Diospaq mana huyipaqtapish huyashkawan. Ashtawanpish gentikuna runakuna mandashkawanmi kan. Y chaymi karka Antiguo Testamentopi ñawpa arinishka ñawpa pactopi. Y ashtawan 1 de Timoteo 4, 1 manta 5 kama kaytanin. Chashnakaqpipish Diospaq espirituka kashna nishpa allimari willakun. Tukuri punllakunapika mayqankunaka Crishpa katikushkata sakishpa chikan yangakunami. Umaq supaykunapaq yuyita yachachishkatami katingakuna. Chay mishkishimi hayak shunqu rullaqkunaka chawanyashkakuna kashpami kadaranatapish harkankakuna. Wakin mikunatapish mana mikunachu ninkakuna. Tayta Dioska kashkatata willashkata yachaq kriqkuna payta paginishpa mikuchunmi tukuy mikunallatataq churarka. Tayta Dios rurashkaka tukuy imapish allillatakmi. Imata mana millashpa paginishpa imatapish hapinallami. Diospaq shimimantapish payta mañashkamantapishmi mapa illaqlla tukun. Kaytami Mushuq Testamentopika yachachirka. Chinashpaka iglesiaka mana kay mawka arinishka mawka pactopi kan sino kay mushuk pacto mushuk arinishkapi. Kay punllakunapika tawka iglesiakunami kayta chayta ruyta kallarishkakuna chayka kanmi ñawpa pactopi. Mana kunan kay punlla iglesiakunapaq kanchu. Chayta ñukanchikka allimi kan yurina rikuna. Ashtawantikka wakinkunaka religiosos tukushunin. Paykuna paktachina kashkallamanta chay mandashkakunallata ashtawantikka hatunpi hawapi churakunkuna. Exiginkuna kayta chayta runakankichik ninkuna. Shinapish paykunallatik Dios mandashkakunataka fakikunkuna. Mana kasukunkuna. Y tukuy chaykunawan kishpichik Jesucristo chimpapurana tukurka. Samana punchamanta rimashpapish. San Marcos capítulo 2 verso 23 manta 28 kama
kay parlashkata rikunchik. Shuk sabadopimi kashna tukurka. Jesus chakra chawpita rikukpimi paypak yachakuqkuna katikushpaka trigo umata hutsay kallarirkakuna. Chaymantami fariseukunaka Jesustaka riki imanishpatik sabadopi ama rurachun nishkata rurakunkuna nirkakunami. Ashtawanpish payka kashnami nirka. Davidpish paywan kaqkunapish yarikaymanta imata rurashkataka manachu rizarkankichik. Aviatar kurakunata mandakuy punllakunapimi Davidka Diospa wasiman yaykushpa Diosman kushka tandata mikurka. Chaytaka kurakunalla mikuna tanda kaqpipish paywan kaqkunamanpish karashpami mikurka nirkami. Jesuska kashnapishmi nirka. Sábado punllataka runapak allipak rurashkami. Runataka mana sábado punllapak rurashkachu. Uyaychik runaychayuq ñukaka sábado pipish ima allita rurachunka mandanimi nirkami. Kishpichik Jesucristoka mandashkakunata fakikurkachu? Mana. Ashtawantikka kaypika yuyachikun rimakunmi gentikuna Samarinata ministishkata. Diosqa Samarinata ministirkachu? Mana. Ashtawanpish ñukanchik runakunami shuk samana punllata ministinchik. Y chay punllapika Diosta hatunyachinkapak, Diospak shutita allininkapak. Ñukanchikka chay punllapika mandak Diosta allininkapak, mandak Diosta hatunyachinkapakmi chikanchina o Samarina kanchik. Shinallatak San Mateo capítulo 12 verso 9 manta 14 kamapish kayta rurarka Jesucristo kay allita. Chaymanta rishpaka Jesuska tandanakuna wasimanmi yaykurka. Chay ukupika chakishka makiyuq runami tiyakurka. Chaypika fariseukunaka huchachinkapakmi Jesustaka mandashkapika sábado pipish ungushkakunataka alliyachinalla ninchu nishpa tapurkakuna. Chayta tapukpimi Jesuska kashna nirka. Mayjan kankuna charikushka shuklla oveja sábado punllapitik hutkumun wasikuqpika manachu lluksichinkichikman. Runa karin ovejatapish yallimari. Chashna kashkamantaka sábado punllapipish allita runataka mandashkapika mana harkanchu nirkami. Shina nishpa Jesuska chay ungushka runataka makita chutay nikpi chutakpika alliyachishpa kay shuk maki shinallatak allimi sakirirka. Jesus chashna rurakpimi fariseukunaka chay wasi ukumanta lluksishpaka Jesusta imashina wañuchinata yurikurkakuna. Judío gentikunaman kayta rimakun. Samana punllapipish allitaka runallami. Allita ruytukunkichikmi nishpa rimakun. Y tukuripika nin mayjantaka ashtawan bali. Shuk ovejita o manakashpaka shuk runa. Cristo Jesuska gentikunamantami wañurka. Kay punllakunapi shuk yuykuna lluksikun rikurikun. Ashtawan balichikunkuna animalitukunata. Y kaywan mana nikuni animalitukunata mana cuidana, mana alli kashkata mana nikunichu. Shina kaqpipish animalitukunaka mana gentikunata yallichukan. Chayta ñukanchik yuypi charishun. Samana punchamanta rimakun. Sukta punllata trabajana kashkata y shuk punllaka Samarina kashkata. Chaytaka Dios rurarka. Pay chay ejemplota kurka nitukunchik. Génesis 2:2 nin. Tayta Dioska pay imalla rurashkataka kanchis punllapimi tukuchirka. Chay kanchis punllapimi samarirka. Samarinaka ñukanchikpakmi ministerishka kan. Tandanakushka krikkunaka domingotami tandanakunchik. Semana kallari kashkamanta yurinkapak kishpichik Jesucristoka wañushkakunapak chawpimanta chay punlla hatarishkata. Shinallatak Diospak iglesiaka chay punllapimi tandanakuna karka kay iglesia primitiva pika. Diospak shimita yachankapak shinallatak Diospak imalla runa kashkata rurashpa katinkapak. Ñukanchikka samana punchataka chikanchinchik yurinchikmi Diosta allininkapak, mandak Diosta hatunyachinkapak. Mana chay samana punllatachu ñukanchikka hatunyachinchik. Ashtawanpish samana punllapika mandak Diostami hatunyachinchik. Chaypakmi tandanakunchik. Chaypakmi iglesiaman rinakanchik. Mandak Diosta adorankapak. Cristo Jesusta krikkunapak, Cristo Jesusta katikkunapak tandanakushka krikkunapakka kay pachapika allitik Samarinaka mana tiyankachu. Ashtawanpish llakikuna, ashtawanpish problemakunami, ashtawan hawanpi punllanta ashtawan rikurikshina kan. Shinakaqpipish kikin ñuka allitik Samarinaka hawapachapimi kanqa. Shinapish kayta yuypi charishun. Salmo 23 tandalla rizashpa. Mantak Diosmi ñukata michiwan. Ñukapakka ima mana illankachu. Llullulla jiwakunapimi samachiwanqa. Tiyashpa riku chuyalla yaku huchupimi michinqa. Paymi ñuka almataka kushichinqa. Pay alli nishka kankapakmi alli ñanta pushawanqa. Wañunalla amsa waykukunata rikushpapish imata mana manchashachu. Kanmari ñukawan kanki. Kanpak tawnawan, kanpak barawan cuidashpami ñukamanka fuerzata kuwanki. Ñukata fiñaqkunapak ñawpakpimi hatun mikuypi tiyachiwarkanki.
Aceitewan ñuka umapi churaspami kambak chikanchirkangi. Ñuka copapipish talliriktami hundachirkangi. Mandak Diosa, ñuka tukuy kawsaypimi llakishpa, huyashpa ayudawangi. Ñuka tukuy kawsaypimi kambak wasipi kawsasha. Imatati yachaytukunchik kay Salmo 23 manta, Samarina hawa rimashpaka, ima ruraykunatati ñukanchikka paktachina runakanchik. Tawkakuti ñukanchikka kay chay ruraykunawan kashpakunchik. Mana Samarina tiempo charinchik. Imatati ñukanchikka ruranakanchik, chayshina samachishka kangapak. Imatati kay Salmo 23 pe kay yachaytukunchik, yariuspaq ñawpaqpi Samarina hawaka. Sábado punchaka mana kanchu ñukanchik ashata samaringapaqlla. Ashtawanpish sábado punchaka kanmi ñukanchik musuqyankapaq, ñukanchik shuktikuyankapaq, yariuspaq ayudawan. Yuyari, imashinashi kanka kikinpaq kawsayka. Shuk propósitowan Samarinata yachaqpi chinllatik mandak Diosta adoranata yachaqpika. Hawapacha yaya, pagi Samarinata ñukanchikman kushkamanta. Kanpak ejemplotami rikunchik. Kan trabajarkanki chinllatik samarirkanki mi yaya Dios. Ñukanchikpish mana hatun tukushkakuna ashtawanpish kushikushpa kanpak ñawpakman chusumaki shamushpa Samarinata yachachiway. Kutin samarishpaka yuyarinkapak kanpak sacrificio, kanpak huyay chinllatik kanpak ari nishkakunata. Ayudaylla ñukanchik kawsaypi Samarinata yachankapak. Ayudaylla kanpak Samarita ñukanchik kawsaypi chaskinkapak charinkapak. Ichashna ñukanchik kawsaypi ashtawan ñawpakman paktay tukunkapak. Ayudaylla kanpak kashkatak Samarita ñukanchik kawsaypi paktankapak charinkapak. Kutin chashna ñukanchik kawsaypika ashtawan allitik ñawpakman paktata katinkapak. Jesuspak shutipi chashna kachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.